Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum namai ke peke uzing kaije snating kum chana jang kaije ke chum kammai ting chog de rein sa Zeme ko gene paulia gai radle Indiaram go opposition party kai mena Indiaram go prime minister Narendra Modi banae bugo government je ngize Indiaram go sam ka kibiki new parliament building hekite sabkai zabambe inaugurate la kai bata je Indiaram go prime minister Narendra Modi ne te rakau malai ka gane Indiaram go president Draupadi Murmu ne te rakau leiza Indiaram go turam ki dilang ba Supreme Court ge PIL kai gai de leiza ka chedle za Indiaram go sam ka kibiki Lok Sabha ge suite me secretary ne du sa je ai Indiaram go sam ka kibiki parliament building hekite sabkai zabambe inaugurate ra let kai bata te hange Indiaram go president je ku gai bang pai bizigna Indiaram go hingdi je te kan sia de leiza ka chedle za ai polam ge Indiaram go prime minister banai go government je kangi me opposition party khaim roge National Congress Party NCP mnedu ngi dele jaga chedle zai wang dara bek peke jing kaije te setting kum chama jang kaije chumai ge Indiaram go prime minister Narendra Modi ne ai sam ka kibiki parliament la kaibata te bi hige party kaije minge me BJP du sei ro gaije wangule jaga chedle ka ngi bige Zane Manipur modbung model klo Kangpokpi district eti be bamaige tribal hazard mene Manipur gu chief minister N Biren Singh ne patabam pungjabam begene saulu zete drahange kize dimante zen tauluze protest dele ze kachedele za Indiaram gu center mene peze N Biren Singh ze pane patabam pungjabam be Manipur gu chief minister tabam gene close luto sing rahange Kangpokpi district ntauluze dimante ze kize protest me bo pung petka chibe committee on tribal unity COTU me baunele ze kachedele Zane Manipur ge hazet kana kuki mnai inki me kaga kaklebe pet blam ge ze peze close disi ibet te dai rahange North East State Assam Silchar ge mina chang me wongze kan jang dele rally te dele ze ka chule zachi ge Manipur ge kaklebe pet blam ge Assam Silchar ge rally bam rahange organize te ze lakai me bauze all Assam Manipuri Youth Association in association manai Manipuri gu organization cham mane let kai ze organize te goi ko le ze ka chedle zachi rally bam ge mina chang chumria wangai dele je kachole Manipur ge zakna kaga kaklebe pet blam gene peje close disi ibe te wangdai rahanga za disi ibe te dai rahanga kije dimante je rally te bige zachige rally bam bige bir Tikendrajit primary school ikola silchar gene te chuja garim pui ki bam ka cham te kai je kachargu deputy commissioner DC office ta ki wang changai je memorandum samrojunu be organization je association mene Manipur ge zakna kaga kaklebe pet blam ge DC Rohan Kumar Zadaga Pechangai de Leza Kachule. Zai Nagaland Board of School Education NBSE Minnesaza Nagaland ge HSLC class creu banai HSSLC class creu jek nagu exam kai ge exam ke di meze sia di subject exam kai darhang compartmental examination je hanai komgene sevze te chugu de leza ka chole za NBSE Minnesaza HSLC class creu banai HSSLC hange compartmental examination te ro hange pe subject ke chumria sia di bza exam kai dai do dile je ka chedile Zai chizeru ne magze lo na pihi pegule je sale ai compartmental exam kai rahange Nagaland ge exam ke biryak je teun sam rahange ne za NBSE mene sadai je HSLC class kregu exam chu di mdu exam kai bige pnui luang changmak ba ro changmak ba subject lame designa ai sona I rahange exam je reappear kai chu dai do dile je du ka chedile The Assam State Gu Panchayat and Rural Development PNRD Minister Ranjit Kumar Das Nenzanai Rimai ge saja Indiaram ge klak siame hange central government lamgene hekite rahange kangabe scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAY zilam gene Assam ge hekite rahange ngau changdibe lakreuze set ngau changdele je kachudele je poroge lakreuze kedmene punui kidu te loi dele je sale Zai Ranjit Kumar Das ne saja Assam State ge PMAY zilam gene hekite rahange pepe kaibza Indiaram Central Government lamgene lakreuze skuile je kachudele kagane makakle lamgene Assam State ge hekite rahange pepe singai biza lakreuze te se je changhim reuze haima dairune pepe kaidele je kachule je poroge lakreuze ke je chang raksruk je chumje haima dai je kreuze sna
te loi de le za ka chule zaina laksna za changrang je squeeze hai ke za rak suruk za kchum za tingkum kumna so ga te loi di ko de le za ka chule zai PNRD minister ne sa za Assam state hanga Indiaram central government lamgana heki te ra hanga PMAY zi lamgana langke be za te ka mak za ba me pan sak za hanai kum tingkum kum chana jang khai za ka chum ka pai ke zi kro ze mingye lungge te kam gule za ka chudle zai minister ne sa za te tibe tingkum kum chana jang khai za ka nagane hanai kum tingkum kum chana za khai za ka chumra chamge Assam state hanga kalaksiam za ki te ra hanga kangabe PMAY zi scheme lamgana ka charang kang langke be sanction te ga bize krol changkreu kana za hai mingye ze ma dai za lak rex na za skui langke changle za ka chudle Zane North East State Manipur ge hazat kana kaga kaklebe pedlam gna tribal cookie hazat me Mizoram State ge pakai me lesi nam ze Mizoram State ge na lesi ge tera hange Mizoram government ne peigule iza ka chule Zane Mizoram State go Education Department Director Lalsang Liana ne samrojun nubze district le ni ge authority school ge psuite me ze sam pe changai de le iza ka chule Mizoram State ge hazat kana kaga kaklebe pedlam gna tribal hazat me Mizoram State ge pakai me lesi nam ramze admission te rahange pe rahange zedu ka chudle zane Manipur ge hazat kana kaga kaklebe pedlam gna tribal cookie hazat me Mizoram State gen znai kun ta kang kai mandai lungna mina hai ke za hang kai za chume gut ka kadai dele za ka chule chuna Mizoram State ge tribal cookie hazat me Manipur gna wangke za bam ko me relief camp ge ba me mina changsna za hai squeeze hang kai za te sen me lale za ka chudle Zane Nagaland ge Andhra Fish Supply Union of Dimapur mene tetibe ka pegi uzi ka chum tingkum chama jang khai ja ka chumai ge pnuize NSN ki kango nam kang na spy mene teukle ja ka dung ja ja rangkang ka dung tebe bizi gene sub urban police station Dimapur ge FIR case te ga beje njanai ka pegi uzi khai ja sruk tingkum chama jang khai ja ka chum rimai ge Nagaland Dimapur police mene hang ja ko hima gene NSN ki kango ko mina hang na ja nimni dele ja ka chule Zai Manipur State gu Union Minister of State for Home Nityanand Rai kachibe peune saja Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah ne Manipur State ge hazak nakaga kaklebe pedlam gene ngoja sam hikiga rahangge wangdarabe kapeke jing kaje squeating kum changna jang kaje ka chumai de jaine wangule ja ka chadile za Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah ne Manipur State ge beike ge design hazi ka chumne bamgai gule ja ka chadile za chige hazak cham cham ja ngom pogu za chirun ma ja hazak cham cham ne sam damra madu kingu za pnigu view ja lutei gule ja ka chadile za haim na ja sam chi to gaibe nangna Zeme man sang king loi dina video za like te gar hangge ngai mara dele za chirun mag za changpui mle na za video za share te ga lo chube za Zeme man salam gane viewers te zbam za kyam gai dele ai gene na mic pe ke jing kai za snating kum chana jang kai za ka chum kam mai ting chog de rein sa po za loi gai dele pi gai jang king gai ni mle ni za misui iba za ga to sam pe gai dele